हेलो एवरीवन मु नारायण समस्त शिक्षक बंधु माननकु मो चैनल एनसीस एडु इन्फो रे स्वागत जनाउछि। ओडिशा स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम अथॉरिटी ओसेपांक निर्देश क्रमे निष्ठा ट्रेनिंग 3.0 आरंभ हो जाइछि, जार विषय वस्तु रही मौलिक साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन, अभिभावक एवं गोष्ठीर संपृक्ति। एही प्रशिक्षण प्राथमिक शिक्षक मानक निमंते उद्दिष्ट, जहाँ नवेम्बर 9 तारिख रु आरंभ होइछि एवं प्रशिक्षण शेष करिवार लास्ट डेट अछि नवेम्बर 30 तारिख। तेणु व्यस्त विब्रत हेबार कौनसी कारण नाही। आपण माने प्रशिक्षणर समस्त मॉड्यूल को भल भाबे पढ़ंतु और ट्रेनिंग को सफल करांतु। तेबे चलंतु आजिर वीडियो रे निष्ठा ट्रेनिंग 3.0 रो असेसमेंट क्वेश्चन और सेगुड़िकर सठिक उत्तर गुड़ी को आलोचना करिनेबा। ता पूर्वरु दयाकरी वीडियोटी को लाइक करि नियंतु और जदि मो चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे वर्तमान सब्सक्राइब करि नियंतु और पाखरे थिबा बेल आइकन को टिपि दियंतु, जहाँ द्वारा ए प्रकार कौन भी वीडियो पोस्ट हेले आपण पाखक सर्वप्रथमे नोटिफिकेशन जीवो। तो चलंतु आरंभ करिबा। प्रथम प्रश्न अछि, निम्नलिखित मध्यरु एफएलएन रे अभिभावक और गोष्ठीर कम अंशग्रहणर कारण। जार सठिक उत्तर हेउछि उभय पक्ष मध्यरे जोगाजोग दक्षतार अभाव। द्वितीय प्रश्न, घर परिवेश को चित्रित करिबा अभिभावक और परिवार को पिलार केउ जिनिस मजबूत करिबारे साहाय्य करे। सठिक उत्तर हेउछि मौलिक साक्षरता कौशल। परवर्ती प्रश्न, जेतेबेले विद्यालय गुड़िक बंधुत्वपूर्ण भाव रखती और परिवार सदस्य को स्वागत करती, यह कौन करिबारे सहज होइथाए। सठिक उत्तर हेउछि सफल भागीदारिता कार्यक्रम। तापरे विद्यालय और परिवार मध्यरे दृढ़ संपर्कर विकास पई अनेक उपाय अछि। सेही उद्देश्य साधित पई निम्नलिखित मध्यरु केउटी अधिक आवश्यक। एहार सठिक उत्तर पिलामानंकर शिक्षा एवं विकासर समस्त दिग उपरे उभय मध्यरे निरंतर जोगाजोग रही। प्रश्न अछि, शिक्षक एक उत्तम जोगाजोग अभ्यास अनुसरण करुछंती जदि। एहार सठिक उत्तर 3 नंबर ऑप्शन, अभिभावकंक ठारू संक्षिप्त विवरणी स्वीकार करती एवं परवर्ती जोगाजोग को सहज करिबा पई निजर मंतव्य जोग करती। तापरे निम्नलिखित मध्यरु केउटी शिक्षक मानंक द्वारा अभिभावक मानंकु पिलांक नियमित अग्रगति जणाइबार एक भल अभ्यास। यार ठीक उत्तर डायरी लेखा। तापर देखंतु प्रारंभ पर्याय रे विकासमूलक भावे पिलामानंकु उपयुक्त खेलना बा खेल जोगाइबा सेमानंकु केउथिरे नूतन कौशल अभ्यास जोग करिबारे साहाय्य करिथाए। यार सठिक उत्तर गति, सृजनशीलता, चिंतन और पारस्परिक क्रिया। नेक्स्ट, पितामातांकु नियोजित करिबा पई मिशन गाइडलाइन रे निम्नलिखित कार्यकलाप मध्यरु केउटी परामर्श दिया जायछि। सठिक उत्तर मान निर्धारण, फलाफलर आदान प्रदान करिबा। तापरे पिलामानंकर गप प्रति सचेतनता वृद्धि पाई अभिभावक निम्नलिखित कार्य मध्यरु केउटी करि परिबे। यार ठीक उत्तर उच्च पठन। परवर्ती प्रश्न, विद्यालय और परिवार मध्यरे सहयोग स्थापन करिवार प्राथमिक कारण कौन। यार ठीक उत्तर एहीपरि सहयोग विद्यालय और घरे पिलामानंक शिक्षण को सहज करिथाए। नेक्स्ट, नियमित भावे पीटीएम रे जोग देबा अभिभावक मानंकु पिलामानंकर केउ विषय रे अग्रगति होईछि जानिबारे सहायक हुए। यार सठिक उत्तर समस्त विकास क्षेत्र रे। तापरे जेतेबेले पितामाता माने स्वल्प मूल्यर खेलना तैयारी करिबारे पिलामानंकु जड़ित करांती, यह केउ विकास रे सहायक हुए। ऑप्शन नंबर 2, केवल सृजनशील कौशल नुहे पिलामाने मध्य स्थान और आकृति धारणा उपरे अनुपात और पृष्ठभूमि अनुभव करती। तापरे देखंतु केउटी गोष्ठी पई समर्थन भित्तिक कार्यक्रम आयोजन करिवार उपाय। ठीक उत्तर ऑप्शन नंबर 3, लोकगीत, पथप्रांत नाटक, कंढेई नाच। नेक्स्ट, कहा माध्यम रे घरे उत्साहजनक शिक्षण परिवेश सृष्टि करा जाई परिबो। ठीक उत्तर पत्रिका, गप बही, खेलना, नकल एवं समृद्ध पारस्परिक क्रिया। तापरे अभिभावक मानंकु निज पिलार शिक्षा रे नियोजित करिबा। फोर्थ ऑप्शन ठीक उत्तर पिलामानंक शिक्षा और अभिवृद्धि रे गोटे गुरुत्वपूर्ण उपादान हेबो। परिवार गुड़िक एफएलएन रे सेमानंकर शिक्षण को समर्थन करने को चाहूँगी कि नहीं जानिबा कौन गुरुत्वपूर्ण। यार ठीक उत्तर प्रथम ऑप्शन प्रत्येक पर्याय पई शिक्षण फलाफल। परवर्ती प्रश्न अछि, अभिभावकंकर आशा एवं पिलामानंकर शिक्षा पई सेमानंकर प्रकृत समर्थन मध्यरे विभाजनर मुख्य कारण कौन। शेष ऑप्शन टी ठीक उत्तर अछि अभिभावक और शिक्षक माने अर्थपूर्ण सहभागितार विकास उपरे सठिक भावे ध्यान देई नथांती। नेक्स्ट, अभिभावक माने व्यक्तिगत भावे किंबा दलगत भावे काहाकु नै उपयुक्त कार्यर योजना करती। सठिक उत्तर हेउछि
ପିଲାମାନଙ୍କ ପରିବେଶ ଓ ଅନୁଭୂତି, ଯାହା ଚତୁର୍ଥ ଅପସନ୍। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କାହା ଦ୍ୱାରା ଏଫ୍ଏଲ୍ଏନ୍ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଏଫ୍ଏଲ୍ଏନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରି। ତାପରେ ଗୋଷ୍ଠୀର ସମ୍ପୃକ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ଲାଭଦାୟକ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଗୋଷ୍ଠୀର ଅନେକ ସମ୍ବଳ ଅଛି, ଯଥା ଶାରୀରିକ, ଆର୍ଥିକ, ମାନବୀୟ, ଯାହାକି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ। ନେକ୍ସଟ, ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସହ ନିୟମିତ ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଯୋଗ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ। ପ୍ରଥମ ଅପସନ୍ ଏଫ୍ଏଲ୍ଏନ୍ରେ ପିତାମାତା ଓ ପରିବାରକୁ ଜଡ଼ିତ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉପଲବ୍ଧ ବିନା ମୂଲ୍ୟର ସାମଗ୍ରୀକୁ ନେଇ କଳାଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଏକ ନିୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଥାର୍ଡ଼ ଅପସନ୍, ଘରେ ମୌଳିକ ସାକ୍ଷରତା ପ୍ରତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଠିକ୍? ଅଂଶୀଦାର ପଠନ ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଥାର୍ଡ଼ ଅପସନ୍। ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ପିତାମାତା ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମ୍ବଳ କେନ୍ଦ୍ର। ଏଫ୍ଏଲ୍ଏନ୍ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପିତାମାତାଙ୍କ ସମର୍ଥନ କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍, ପିଲାମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମୟ ଘରେ ଅତିବାହିତ କରୁଥିବାରୁ ଘରୁ ସହାୟତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ନେକ୍ସଟ, ଅଭିଭାବକମାନେ କେଉଁ ସ୍ତର ପାଇଁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେବା ଉଚିତ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଥାର୍ଡ଼ ଅପସନ୍, ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀ ସ୍ତର। ତାପରେ ଅଭିଭାବକ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟମାନେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ହେବା ଉଚିତ। ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ନିୟମିତ ଯୋଗାଯୋଗ, କର୍ମଶାଳା, ପିଟିଏମ୍ ଓ ଅଭିଭାବକ ସମ୍ମିଳନୀ। ଅଭିଭାବକ ବା ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଅବ୍ୟବହୃତ ଓ ପୁନଃବ୍ୟବହୃତ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଓ ଆଣିବାକୁ କହିବା କେଉଁଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ଏଫ୍ଏଲ୍ଏନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ, ନିରାପଦ, ସୃଜନଶୀଳ ଖେଳଣା ବା ଖେଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଅଭିଭାବକ ଶିକ୍ଷକ ସଭାରେ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାଟିର ପୁସ୍ତକକୁ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିବା ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ଅଭିଭାବକ ସହିତ ପିଲାର କେଉଁ ଅଗ୍ରଗତି ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ପୁସ୍ତକ ପରିଚାଳନା ଓ ମୌଳିକ ସାକ୍ଷରତା। ତାପରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିଟି ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ? ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ପିତାମାତାଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଔପଚାରିକ ଓ ଅନୌପଚାରିକ ବାର୍ତ୍ତାଳାପର ସୁବିଧା କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ସ୍ତର ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଯିବା ଉଚିତ, କାରଣ? ପ୍ରଥମ ଅପସନ୍ଟି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅଛି, ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଘରେ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଖ୍ୟାତ୍ମକ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପ୍ରଥମ ଅପସନ୍, ଅକ୍ଷର ସହିତ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏଫ୍ଏଲ୍ଏନ୍ ସମ୍ବଳ କେନ୍ଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଅଭିଭାବକ ପରିବାରକୁ କିପରି ସହାୟକ ହୁଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପ୍ରଥମ ଅପସନ୍, ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ପୁସ୍ତକ ସାମଗ୍ରୀ ଧାର କରି ସହାୟକ କରିବା। ତାପରେ ଅଭିଭାବକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଶିଶୁ ଗୀତ ଗାଇ ମୌଳିକ ସାକ୍ଷରତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିପାରିବେ? ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍, ସମତାନ ଶବ୍ଦ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି, ପ୍ରାରମ୍ଭ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ସମାଲୋଚନାମୂଳକ ଏବଂ ଏହା କେଉଁ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର 3 ରୁ 8 ବର୍ଷ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ୍। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଭିଭାବକ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ଓ ପଦ୍ଧତିର ଅଭାବ କାହାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଅଟେ? ପ୍ରଥମ ଅପସନ୍ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ଅଭିଭାବକ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀର କମ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ତାପରେ କେଉଁ 4ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୌଳିକ ସାକ୍ଷରତା ଓ ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ଏଫ୍ଏଲ୍ଏନ୍ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି? 2ଟି ଅପସନ୍ ଅଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ଟି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ମୌଖିକ ଭାଷା, ପଠନ, ଲିଖନ, ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନ। ନେକ୍ସଟ, ଅଭିଭାବକମାନେ ଘରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଲେବଲ୍ କରି ପ୍ରିଣ୍ଟ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ସମୃଦ୍ଧ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ, ଯେମିତିକି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅପସନ୍ଟି ଅଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର, କୋଠରୀ, ରୋଷେଇ ଘର, ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ୍, ଶୌଚାଳୟ, କବାଟ ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଭିଭାବକମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉପଲବ୍ଧ ଖେଳଣା ଓ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇପାରିବେ ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ପିଲା ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ନୁହେଁ, ଏବଂ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଥାର୍ଡ଼ ଅପସନ୍, ନିଜସ୍ୱ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପଦ୍ଧତିରେ ଶିଖିବା ପାଇଁ କହିବା। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ମୌଳିକ ଭାଷା ଓ ସାକ୍ଷରତା କୌଶଳ କାହା ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ? ଯାହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଥାର୍ଡ଼ ଅପସନ୍, ପିଲାମାନଙ୍କର ଭାଷା, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ଯୋଗାଯୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଦକ୍ଷତା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସମୁଦାୟ 40ରୁ 40ଟି ଯାକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ସବମିଟ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ସ୍କୋର 40 ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 40।
समस्त फोन रे क्वेश्चन गुड़िक क्रमान्वय थी नपे टी चेक करने। ओके, ट्रेनिंग पे आपण मानू शुभेच्छा जनाऊँगी। भिडियोटी जदि आपण मानू भल लगी था दयाकोरी लाइक करदे, आपण मान मतामत कमेंट करेंगे, भिडियोटी को शिक्षक बंधु मानू शेयर करेंगे और मो चैनल को सब्सक्राइब करने। आपण मानक एमती अनेक भिडियो नहीं आसबि। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।